semalam kan gue mimpi buruk. Mimpi apa, Cip? Dikejar-kejar pocong. Mana pocongnya serem banget. Halo, Cip. Set, orang percayaan banget lu. Tadi juga malam mimpi buruk. Ilok it, mimpi apaan? Teman main di kali padahal. Nah, seremnya di mana it? Nah, itu. Kenapa Said? Kalau ngomong yang gantah apa? Seremnya gue bangun, Cip. Kenapa emang lu bangun? Sama gue ngomel-ngomel. Ngomel ngapa it? Kasur pada basah. Kalau mimpinya, gue mimpi di kali. Taunya bangun-bangun udah basah kasurnya. Itu mah ngompol Said. Buruk, malu gue ngomel-ngomel. Habisnya enak, anget-anget. Medot.